Dumelang. Ke a le dumedisa kaofela. Ke a tshepa hore le hantle. I'm going to say my piece. Intention yak from the beginning inele hore in fact re kere ine e se hore ditaba tsena di fihlelle mona mo di fihlelletseng teng, but ke utlwe kare I have to say something. And se ka ntate modimo ka mpha matla hore ke bue se ka pelong ya ka le lona le nkutlwisise. First of all, I went on the show ka July, right? Ha ke on the show, ke ne ke itse, number one, I need a man. And it's because ke ne ke hloka lerato. Ha ke fihla mo, ke itse ke batla a man a le mo di 42 years old. Kare hore na he's a widow, o hlokahalletswe. Hore na o divorced. Hore na ho etseng, I just need a man a le mo di mono. Lo bani ke tseba hore there is a quality e ke batlang. Bambotsa hore okay, aka sebetsa ke se sebetse ke it doesn't matter. Ke as long as ana le toho, that is all I want. He should have a dream. Nna ke tla mo tshehetsa tohong eno ya hae. Okay. Karabe motelele. Karibile a be le di qualities tsa boetapele. Ya ba ka mora mono ka nnete ha ke fihla, I found a man waiting for me. It was love at first sight. Ke mo ratile ke qala le ho mo bona. Okay? Okay, time went on. Yeah, about the first week, right? In fact, the rest ke kare. Yeah, about the first week. Ka lebella hore an text ya ba han text a ke ya ba ke utlwa bohloko. Okay. Fela ka utlwisisa hore ke mohlomong o ne a tshaba ho mpuisa, it's fine. But ho ntso na le ntho ena, why as an texter? Sharp. Beke ya pele ditaba di hlaya on TV. In communication ya rona ine sa lead hakalo to love. We didn't know what was going on actually, but hononale that interest between each other. Yaba ebedisha on TV. Yaba hadisha on TV. Now the world loved us, and it was a beautiful feeling. Oh my God, what's happening? Like, we weren't expecting it. That's what I believe. Lynn, I expected everything to okay. I expected okay. But for me, kaha I know I was in love. The love ila eketsa, you know? Because one thing about happiness, let's be honest. But the hype, oh my God, I am even more in love. Like, but maybe I have really found the one. Yeah, okay. I think days after we went on Melody Airwaves. Harifisha on Melody Airwaves. Oh my goodness. Yo, next has enough with a halag. But ilin to when I like Hilly. I can't believe what's going on. Yaba Ramono Rebereba interviewed. Resatebe Horena, Hueza Halajang. But Hona le rato le no in my heart. Yo plantly blue hunsoti. Hona le taba hore he has a baby, okay? And I was like, you know what? The love I have,
le taba hore ke nehitse ke batla motho a le modi kae, I'm going to accept ke mo rate le ngwana hae. And that's what I said. Ka ke tla mo ratella with all my heart, with all my soul. I will accept everything that comes. Okay. On the show, on Melody Airwaves, he engaged me with a water bottle, right? King volume. Okay. He engaged me, having Gachavalo, and still, what's going on? But we believed it was love, right? Yabana Koyata Maya hem. On another, I think nearly a radio interview. Yaba, I think hafihla kineki lebeletse hore afih, but yaba hafihla. We had to go to, I think in radio Lesotho, yes. Ibile ke tseba ho tlwile hi radio Lesotho, and I was excited ho kopana le ena hape. Okay, I was so excited. Ho kopana ha ke fihla radio Lesotho ke fumana hore hatle ke amoletsetsa, why are you not coming? No, I'm not coming. Okay, it disappointed me. Ka botsa the interview, ish ha ke tsena interview ne se tla bakang hobane jwale ha sa tlotla. Okay, ya ba ka mora mono ebe fita re be re mmengwa hape on a radio interview, I think in a little coupe. Still, I'm excited ho kopana le, okay? Kore every chance I grab onto it because he's a busy man. Kana kwani he was working, right? At Asebeta at a pharmacy mo holding busy. So every chance in oh my gosh, I treasured that. Okay. But yaba hona le ntwe ntshwenyang e reng why re dula re kopana ha hona le mo re tlamehang ho ya teng, why re tlameha ho kopana where there's an interview, why asoka ang kopa hore re ke re kopana. That worried me. Ke ipotsa hore na like why asena ntwe na batla ho kopana le nna, you know, like in stress, honestly speaking. Ka bua le ena ka yana ka honestly, na in a relationship, ke rata quality time. Ke rata ho ba around my person. Kore, that is what I want. Kore ke batla every chance we get, let's see each other. Kore ho be le that excitement eno, right? Okay. Yaba Facebook here, ho ba busy here jwale, ho ba busy. The love then he made his first letter on social media, right? And ke mo betsa ke re ekare lengolo le o ke se le etse on social media ekare o ka jwetsa nna hore o fila jwang ke se ka bona sehong le batho, right? Yaba ha ke nana la ukusisa because the following day he did the same thing, and then ntho e leng hore ha nthabisi. I'm like ha ke batla hore mangolo how ke a bona se whole social media ke kwe ka re a tlameha a tle go nna pele, you know. Oh, okay. Ya ba ka mora mono he I fall along le nna, I respond to his letters. I'm happy, I guess. And if that's how he loves, if that's how he loves on social media, then okay, let me understand his love language, because in a relationship le tlameha hore le accommodate ana kere. But le teng tse ke ikwa hore e kare e hlile re ka focusa ho rona. Okay, moving along. Yaba in the relationship ke ntse ke bona hore taba ya ka ho ya ho kopane hlile kare it's not really happening, but okay, he's a busy man. I think ola tloela mosebetsi wa hae ka mabaka a hae, right? Ha tloela mosebetsi ka mabaka a hae ka thaba hore okay, maybe one tjena re se re tlo kopana, you know, like something is going to happen now, we're going to spend more time together.
it didn't happen. It never happened. Yaba the next time it happened, re tlameha ho kopana to, I think in any there was an event Leribe, right? We were enjoying Holemunat, you know, and that was a very good time for me. I was very happy to spend time with my person. Very, very much happy. Kore na hile ha ke kopana le motho ka le ntho tse nne go ne di stressa. Ke kwa ho okay, ke kwatetse 1 2 3. Yeah, fela. I just feel in love all over again. Okay. Ebe he ho sona le ntho engwa re shang ho re kopana le ena all the time. Haebe hona le something it's haebe hona le mo re bitsitsweng teng. Why why like take me out like let's go and sit under a tree and just right? Yaba kaniti he initiated tabaya hore we should go fishing, and that was the happiest day in this relationship. I really, really loved that. Fishing. I loved that. That was the happiest day of my life in that relationship, okay? Because I watched him alika you know, it was the cutest thing. It was very cute. And for me, I treasure that day. And it's the only day that mattered to me in this relationship, because it was just him and I loved that. Oh my gosh, that was the happiest day in Cook. And I come around snooking. So and I got to see how people love him. I got to see him abapala snooker, right? Because Orata snookers a lot. I was very happy. Like it was that day, I loved that day very much. And then he took me home. And it was still a very beautiful drive. Slow. I got to know him better. I got to go lead doubts in right? Okay. And then Rebitwa happened to another event. Rebitwa happened to another event. Okay, Shapo. I asked him, oh, please, can we spend more time together after this event? Re enjoy a stadium food court sharp. I don't like you about the rest. But it was a very good night as well. My point is I enjoyed being with him. Okay? Kore, even in this relationship, honestly, I gave it my soul, I gave it my heart, I gave it my mind, everything. Kore, my all. This one time, please, Kikopa, how please forgive me. Like, like he's a very focused man, and I really, really commend him for that. And I really love that. And maybe at the wrong time in his life, because he's busy. Like you are annoying, like how last week, you know, like why like why, you know. And I kind of going sorry guys, kind of going like you work out. If you like go winter now, all the time. It's like a what, hi. And I'm from Michigan,
Ko ntho ena o batla go kopana le motho hona tjena ke motho a ratang ho itjhaba ka seiponong. Maybe I'm wrong, maybe ehlile bo relationshiping how has ntho mona hore ho bonana every week. Nane ke kopa just 1 hour. 1 hour in a week. Please just give me 1 hour of your time. But he still couldn't give me that. But let them say, okay, fine. We have to make money. We, but now I have that. You understand? Okay, time goes on. Hana I think really in a bit of, well, a misunderstanding. We took 4 days without talking. Even in this 4 days, I'm like, hey, I'm doing 4 days, but I mean, at all. Fela ebe, ke bona in this 4 days, anta post on social media, like, anta post I want to send out holse ke magata. But I'm like, but you're not talking to me, like, you're not talking, but you're posting on social media as if reshapo. So now honestly, I was like, I don't understand this. I don't understand this. Kore ke sitwa ho kwisisa hore na motho o kgona ho raska o buisa ebe o ntsa posta social media jwang. Why Kapo, maybe I'm wrong. I'm wrong. Okay, ebe ka mora mono he tells me, I mean, no, he didn't tell me. I received a call and it was from his uncle. Okay, fine. Let me not talk about those, but Yabantu now they're going to send the uncles. Yaba, before that, Rebero Kopani, bile, Keman Monekitine Musu o na le orange, ne? So you're really sending your uncles his. Yes, I'm doing that. Feel like but you are careless with my heart. Highway, Kikupa, nako ya hao kore ke kwa ka re ka o tene ke nna all the time I initiate hore fela re kopananeng. I miss you ke bona this one time ke mo tsang ke re ke mo hopotse yaba o go honna bile ne le Sundays ke re Sundays are for lovers yaba o go honna Sundays are for snooker. Yo, are Sundays are for snooker. And I had to understand that Sundays are for snooker. Sharp. Even he kamora mono, kamwesa fela kere na ke bona kare you're busy with your work so much that you got a relationship ihle ke tsebe you cause I feel that much energy towards me. The world didn't can to have a poster sharp, but honna I don't feel like he loves me. Correct. Love is directed to me. Correct. Yes, you're sending your uncles, but and I can giving, but you gonna but it's fine. I accepted, okay? Who accepting haka? Hobali excitement the uncles are coming. Can it ho monate kore ebile hona le di videos tse ne ke dinka mo ne ke dula ke jefa dipina tsa manyalo tjena ha le ka shebe because I was excited, I was ready, I was in love kore ke le ntho mona hore hle ke mona ebe he ka mora mono but ho ntsona le ntho ya what if I'm going to get married ebe ha ke kata ho nyalwa ha ke tlotla ke fuwa the attention that I feel like I want. I love attention. What if motho not go nyala ebe o ikela mosebetsi because if motho a sebetsang 24 hours literally like motho a sebetsang hakalo and can understand, right? But ke kwa kare nna in a relationship ke rata re sebetse re bonane re ratane wa bona
Like, hobele balance. You understand? Hobele a balance. Okay. Still, I make a prayer. Kira, my Lord, I don't know. I feel in love. But my Lord, if this is the man that you made me to have, show me the signs. Or he's truly the one. His parents left. It was a very nice day. I enjoyed that day so much. Ebe Ramon here ke rapela thapelo e leng hore ntate modimo ke kopa haebe he's the one, ibe the one. Yaba wetsa post on social media. A post on social media e ring Halls ausi o compento monate. Okay. I ke re motho maobane mo o tlisitse his uncles and ke utlwisisa hore I am his reshapo o post ntwe valo and people laugh at me. Halls, hey, fana ka sebanse, and that I didn't like it. Because now for me, my husband is a man that is meant to protect me. Okay? That is the type of man in Nake Mobatlang. Ke batla monna ya etsang yang protectang. Okay? I want a man e leng hore ha tlotla a bula platform ya go batho ba tseise ka nna. O kwisisa hona tjena haebe batho ba kgona ho tsheya ka nna ba bue about his sebanse. I feel like as my man in a tlameha hore ebe o entse sign eno wa bona o entse post eno jalo ne ke utlwa ke re motho if I get married to him haebe hona tjena ke tsile ka 10 what if ke motho aka bolelang hore mosadi no velo tswa ka 10 why aka like ke utlwa ka ha se motho a tshabang ho ntlontlolla. You understand? Ha tshabe. Helek kabe ke tswa taba. I told him about it. Are you happy about the comments? Are you happy? Yaba ka nnete se ke utlwa ke mo kwatetse yaba ha ke sa mo buisa from there, honestly. Ho se mo buiseng hwa ka instead of a lokise ditaba tse between me and him, a post engwe hape e reng ha o sa hainele mo fereko e ka be le memory ha be nako tsa bibele e ka be le memory yaba still people ba ntse ba bua about sebanse jwale ke ukwa ke re as my man wa bona hore ke kwatetse the first post why o tswela pele o etsa comment o etsa status tse yet re se sharp ha re sharpo like make hore etsa hore ke be sharpo like why was he so like why will a platform I was he so can fine sharp it was a joke I get it but ke kweka ka joka ka nthotseng between Nalien he has following okay he has following. There is a way a man has to protect you. Like, why am I posting to value? Because sharp, but like sharp. We're good. Okay. Ebe kamera mo hap ntse ke sa mo buise still. Ho se mo buiseng hwa ka o fihla poster ho hong hape re Halsey hana la reng Halsey ke ba betse snooking ba win right and kanete ke ne ke ukwa a sa tlameha bo postile bo hore Halsey ba win snooking like na guys hona le a type of man ke mo batla nna in my life okay I ke ba tla ba motho a bua mo ntho tse a ka etsa joke tsene ho nna but it's on a platform because well people are laughing hey Halsey go like I can't into the value. You guys can do it. I can't. You work at Honale Papadi Ekara between Nale Motwak. But essence the chaving. I have my limits. And Habona Hori Kwatili. Why ante atwela pili? That is where my question is. Why ante atwela pili? Hake sharp, why atwela pili? Sharp, ebe kamramo.
I'm now angry. Yaba ke bona sa poster hore Halsey ntse le matsatsi a hlahlamana ntse re sa buisane matsatsi a ntse tsamaya o sa re Halsey ne le in le thuela ha ne ke le thuela nka le ke thwasitse kae. Okay, fine, that's cute, but ha re buisane why o sa lokise ditaba le nna, like why o etsa ka re shapo, because the comments tla bentse di re hey wa mo rata Halsey, hey Halsey jo hey to ka wa mo rata hleng, but nna ka mane ke kule bohloko. I'm like ke kwatile and he's not attending ho kwata hwaka. He's not attending ho kwata hwaka kore now I'm sad in the relationship and now but o tswela pele o etsa o posta ka hore o rata Halsey. The next time, the following matsatsi a ntse tsamaya o ntsa posta hape hey Halsey ke mo rata mehleng. That is when I blocked him. E lo bane ke reng ha ke sa batla go bona di post tsa hae because o tla bantsa go wang rata ebe nna ha ntshetse go wang rata ebe everybody o nkutlwa ke le ngwana na ratwang hona ho, but nna ebe ka pelong ya ka ke ukule bohloko. Ke kwatile kore ke kwatile ke ikutlwa nna ke sa ratwe o fetsa lefatshe ho wang rata nna I don't feel that love. Okay ebe ka moramo nna ke re haebe a tsa ha motho a kwatile you have to understand ho kwatile. Haebe nna ona le ntwe ke nka etsang e sa mothabising o tla mempetse hore ha ke mothabise be I don't do certain things, but he's never done that right. So nna ke utlwisisa hore haebe ke mbotsitse hore ke kwatetse that post ke kwatetse akere it's all like be sharp, like it's all be sharp, like let's talk about it be sharp. So ke bona hore he's not calling me to apologize. He's not doing anything hore a etse hore motho ha be sharp. That is when I blocked him. Hey ke yaba nako e se tsamaya he still on tsa poster hey na Halsey ke mo rata mehleng Halsey ke mo rata mehleng ke ha ke tla etsa video yane he ke re ka nnete ke kopa re ke re tloe social media re na le nako re sa buisane. That is when I made that video. Ilo bane ke re ke batla akayemise ho etsa ka re sharp ha re shapo ha re sharp ha ska nna a etsa ka re sharp be batho ntse ba also ratwa hona ho nna deep down ke bona hore ha re buisane fela ena o botsa lefatshe wang rata. I'm not good, I'm not happy, right. Ebe ka moramono he we nna ke be ke batla a therapist. Ebe ke batla a therapist. Ha ke ka tlo batla a therapist ena ka nete inthusitse haholo. Ke ne se ke se happy ko ne ke la all the time, ne ke la every day ha ntsa posta ntho tsene ke la mehlena ke ipotsa hore motheo Helek motho o gona bang hore ana poste ho wang rata yet na sa ntwetse. Who is he trying to impress? O impress a man. And ne ke la ke mwetsa ke tell me ho wang rata, make me feel the love. Ebe ha nna ke ka tlo feel the love I share the world. Has kaba third hand love. Ebe nna ke fumana lerato through the world. Ska poster ho you love me. Nna ke sa tsebe. Alright. So yaba ke ntse ke le worried ke re Helek e ka ba mo go tloetsahala ba. E ka ba mo go tloetsahala ba. Kore I was going through it. Kella every single day keep without Helek. I don't understand him. Ha ke mo kwisisi na o khona jwang o poster. Ha ke ukwisisi, but it's fine. Ebe ka moramono he. Hi, nakanete ke le ka tsama di therapy sessions and then we had a call. Ke le ka mo unblock, okay? I unblocked him. After unblocking him, okay, he set the tone ya hore re be sharp. I just wanted us to be okay. And then I called him. Ha ke mo letsetsa ona ha tsebe hore ke nna a letsitseng. A re dumela me di charge ke 50 rand. I was surprised hore le ena o delete nomoro ya ka. Right?
ya ke ra ntse ka na bua le mang ke go ba no mpele profile picture o lampe profile picture yeah lampe profile picture and tabeno la mmakatsa gore hele o gona ba mpe o ma profile picture ge se sharp like what are you doing gobane ke itse re tlosa ntho tsena social media why what la go poster why what are you doing ke kwa ka rena re sharp you shouldn't post re pause ha be re itse re tlosa social media let's pause let's focus re ke be nna le wena na tjena can it on that call we talked and it was about me trying to understand her. Okay, I'm wrong. Maybe I was like, okay. Okay, fine. Like mono I'm quick to okay, I get it, but it doesn't remove the fact that and how it's the effort is our keep sharp. We should go our separate ways on the call. On the call, we are going our separate ways. Ariana fella, his side of the story. And I was like, it's fine, you can do that. I'm so tired. You need to tell the people, just tell them it's fine. Just tell them whatever it's fine. Now all I want recommend a psychologist but he told me only the pharmacist is a cancer sharp. So now we are going our separate ways on the call. You like him with it's not just between me and him. But what I'm about it's not just between me and him. It's about families, it's about the world, and it is heavy. It is so heavy. Literally. And nkeke ka expecta go be le motho a kwisisang my story. Nkeke ka lebella hore hona jena wena motho a shebeletse o nkutlwisise because you're not in my shoes. You're not in my shoes, and I'll never expect you to understand my pain. Right? I can never do that. The following morning, we are going our separate ways. He apologizes. Right? On social media. I'm like, hey. Apology, and I'm like, Motono dem maseru, o teng maseru. O sita hore a tle heso mo a tlo kopa tshwarelo hobane a le maseru ka pampetse hore come let's meet toropong ha kopane le kae I initiate hore re tseba re kopane but ke bona sa itsebalo but o kopa tshwarelo on social media and I was like nankeke ka mo tshwarela until atla kapo a initiate hore re kopane. I was like, nka apology ya di phone ke kwa ka re tlameha re kopa ha be sa le ke qala ditaba tse ke re I want a man amphang na kwa hai e be still go ntse apologize ka text ha ke tsebe na ke reng ene le kwisisa hore le ribe I've initiated ka re ke a kopa just for 1 hour. I know. Now I've initiated or ke kopa ho ya hanyenye grosso ke kupile makgetlo. I know. So now honestly from my side I feel like 2 weeks ago ha ne ke etsa video eo
ke re na le mathata e ka be le khale a nang letsetse a re because I ke mo blocka di call ka be le khale a nang letsetse a re let's meet a re kopane re tlo tla re lokisa ditaba kapo ebe o tla heso o tlo tla a kopa tshwarelo re lokisa ditaba. This could have ntona ka be lokile khale e ka be lokile khale. It didn't have to re be fihlele boemong bona but nna di calling ga mo block di calling ga mo blocka ke mo blockile hwane ha ntse ke bona hore o nkutlisa bohloko and it was 2 weeks ago and after that ha ke soka ke mo blocka motho mo ke mo blockileng hona je ke Facebook ke WhatsApp and I did those because you call it ke khathetse because one o post the social media o bua di hore na ke kwatetseng and I'm like how utlwile gore na ke kwatetseng ha e utlwe and if ha e utlwe we are not going to get anywhere. If ha e utlwe we are not going to get anywhere. So mna hona je potso gore na hey nna ke lebetseng I know my heart ha ke khathetse hona this relationship I loved this relationship ka pelo yohle ka go relationship ene ke rata le ho le feta. Trust me I love Helig. Hi, all I know kore at this point in my life ke khathetse this relationship because it's like ditaba everybody kore yo okay now I'm just tired ke khathetse ka need and hi na ke hlapa matsoho sefapana ke hlapa matsoho kore I am done and hona motho a ka mfetsang anything ke sharp ke ikopile attention and ke kwa ka in a relationship as a woman go rapela attention ke kopa o kopana le wena ke kopa ke kwa ka re inketsa masculine inketsa monna man ka re ke na le lekisang and ha ke rate o le lekisa monna oh nna ka nnete le tla ntshwarela but chasing be ke nna all the time re kopana neng hai hona nako ke le ka itsheba siponeng ka re ashe girl you are desperate and hona tjena ke kwa ke se ke le sharp sefapana ke sharp hi if you don't understand me hi kanete ke kopa ntshwarele but I gave this relationship my all. I gave it my all. And I'm not going to comment on this anymore. I am done. I am done.